So, dengan segala hormatnya kepada perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Polisi selengkit nih. Hah? Polisi selengkit. Iya. Sampai Bandung. Bandung. Nah, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati keseluruhan orang tua, pemuda dan ibu-ibu, umumnya keseluruhan yang hadir pada malam ini. Jadi acara kita yang pertama sekali adalah persembahan yaitu daripada ibu-ibu Majlis Salim daripada Surah Haji Salim. Jadi kita pun tak memanjakan waktu dan Allah tolong. Dan seterusnya diminta kepada rombongan Nasir daripada ibu-ibu muslimah Surah Haji Salim. Kepada pemenang-pemenang pembacaan 5 wahyu ilahi ataupun pembacaan Al-Quran yang dipertandingkan selama 2 hari. So. Oke, selamat datang kepada ibu-ibu Kampung Kendas.
Ambil duduk habis dah. Kalau kursi tak ada. Ada kursi naik basah. Basah. Gua nak duduk kursi tu. Itulah. Daripada 5. Ni aku. Di tanpa dia ambil air. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan muslimah Surau Haji Salim ingin memperdengarkan solawat ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إغسر وغلي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إغسر وغلي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي tes Tuang dulu dah pulang masuk. صلوا على النبي يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا في كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا في كتاب الله عليك كبرة القدرات تجاهل في سبيل الله عليك كبرة القدرات تجاهل في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله
سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله Untuk selanjutnya persembahan daripada adik kita iaitu anak kita Maisara Amira. Kepada Maisara Amira dipersilakan naik ke pentas. Ada. Maisara ada. Indah sungguh ciptaan Tuhan, mentari merah di waktu senja. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Saya, Maisara Amira binti Muhammad Yusuf, akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Perjuangan Rasulullah. Satu, dua, tiga. Indah sungguh ciptaan Tuhan, mentari merah di waktu senja. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Saya, Maisara Amira binti Muhammad Yusuf, akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Perjuangan Rasulullah, hasil nukilan Ummu Solihin. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah Zura dan Syahadah. Ya Rasulullah, ketemui dalam sirahmu, meningkat takbir perjuangan yang maha agung dalam dunia yang gelap dan kelam. Tanpa haluan, tanpa pedoman, engkau diasak dengan kejam. Kata niscaya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sikit. Okey, anak-anak ada Surah Haji Salim.